mbanje kubasuhuza mwe mwese mwakanze subscribe kuri James TV 2 Sport Update News. Mbifuriza amahoro y'Imana ko yabana namwe. Uyu munsi ndaje ngo tuganire mu ncamake y'imikino yarayibaye niteganya kuba. Hari imikino yabaye muri Rwanda Premier League, hari imikino yabaye muri Premier League, hari n'imikino yabaye muri La Liga ndetse na Bundesliga ndetse na Saudi Pro League, naho turakomozayo gatoya twihuse mu minota mikeya kugira ngo tuze kugendana ntagire amakuru namwe aducika, nk'uko mbyifuza ko imikino yose yabaye niteganya kuba twayiganiraho. Nagira ngo tuze kuba twayiganiraho twihuse mu ncamake. Hari imikino yabaye guhera kuwa gatandatu, ngira ngo munyemerere abe ariho duhera. Imikino yabaye kuwa gatandatu, turahera ku ikipe ya Arsenal yakinye ejo, nako ku ikipe ya Arsenal niyo yakinye kuwa gatandatu, na Liverpool yakinye ku cyumweru, ndetse na Chelsea nayo yakinye kuwa gatandatu. Ngira ngo ayo makipe niyo tugiye kuganiraho, ndetse n'indi mikino iteganyije. Amakipe yabanje gukina yakinye muri iki cyumweru, azakurikizaho ayahe makipe? Amakipe yashoje gute? Bihagaze ku rutonde bisigaye bihagaze bite? Twihuse rero, reka duhere kuwa gatandatu. Ikipe ya Leicester City yari yakiriye Arsenal. Uyu mukino Arsenal yatsinzemo ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Merino ku munota wa 81 n'umunota wa 87. Hanyuma kuwa gatandatu nanone hari indi mikino yabaye. Nyuma ya Arsenal hari hakurikiyeho umukino wa West Ham yakiragamo Brentford. Byarangiye Brentford itsinze West Ham igitego 1-0. ngira ngo hanyuma hakurikiraho nanone ikipe ya Southampton yari yakiye Bournemouth yatsindaga Southampton ibitego 3-1. Twihuse nanone ku gatandatu hakinye Aston Villa yakiraga Ipswich Town, banganyije igitego 1-1. Hanyuma ku gatandatu nanone Man City yakinaga na Newcastle, ubwo yatsindaga Newcastle ibitego 4-0. Ibitego 4 bya Man City, harimo igitego cya Ramos ku munota wa 19 n'uwa 24 ndetse n'umunota wa 33 yatsinzemo hat-trick. Hanyuma n'igitego cya Mkate ku munota wa 84, ubwo birangira ari ibitego 4-0 by'ikipe ya Manchester City. Ngayo nguko. Ngira ngo kuwa gatandatu iyi niyo mikino yabyaye ibitego byinshi, niyo mukino wabonetsemo ibitego byinshi, kuko Chelsea yo yari yatsinzwe ibitego 3. Ngira ngo uyu niwo mukino wabonetsemo ibitego byinshi kuwa gatandatu. Hanyuma kuwa gatandatu nanone Fulham yari yakinye na Nottingham Forest, ubwo Fulham yatsindaga Nottingham Forest ibitego 2-1. Hanyuma Crystal Palace yari yakiriye ikipe ya Everton. Everton ubwo yayitsindaga ibitego 2-1.
hanyuma ku cyumweru Liverpool yari yakinye na Wolves. Wolves yatsindwaga ibitego 2-1 na Liverpool, harimo igitego cya Mo Salah. Liverpool yatsinze, Mo Salah bivuze ko nawe aba yabonetsemo mu batsinze. So dukomeje, ikipe ya Tottenham Hotspur ejo yafashe ikipe ya Manchester United yamod yifata ku gakanu, iranigagura, ikubita hasi, irazunguza, icira ingoda pe. Barwayi babiri, umwanya wa 15 n'uwa 16 zahatanaga, byarangiye umurwayi umwe agaritse undi da. Umurwayi umwe byarangiye agaritse undi murwayi. Hanyuma ikipe ntagarutseho, Chelsea yari yakinye mbere, ngira ngo nari nabigarutseho, nari nabivuzeho ko yari yatsinzwe ibitego 3-0. Ikipe yatsinzwe irushwa. Ubanga mu mateka ya Chelsea nareba umupira, ni ubwa mbere mbonye Chelsea itsindwa irushwa 100%. Ahubwo ngewe mbona ibitego 3 byarabaye bikeya. Ibitego 3 byabaye bikeya bitewe n'uburyo bakinaga. Cole Palmer ngira ngo yahushizemo ibitego 2, ngira ngo Gusto nawe nuko, ni ibintu utamenya ngo byagenaga gute. Imikino yindi iteganyije rero ku itariki ya 19 twihuse, hari ikipe ya Aston Villa izaba yakiye ikipe ya Liverpool. Hanyuma ku itariki 21 hari Leicester City na Brentford. Ku itariki 22 hari Everton na Man United. Hanyuma ku itariki 22 nanone hari Bournemouth na Wolves. Ku itariki 22 hari Ipswich Town, ndetse izaba yakiriye ikipe y'umurwayi bita Tottenham Hotspur. Ku itariki ya 22 nanone hari Southampton izaba yakiriye Brighton. Hanyuma ku itariki ya 22 Arsenal izaba yakiriye West Ham United. Hanyuma nanone 22 hazaba hari Fulham na Crystal Palace. Aston Villa ku itariki ya 22 nabwo izaba yakiriye Chelsea Football Club. Hanyuma ku itariki ya 23 ikipe ya Newcastle United izaba yakiriye ikipe ya Nottingham Forest. Hanyuma Man City izaba yakiriye ikipe ya Liverpool. Liverpool nta muntu wo kwihagarika ku gikombe. Liverpool nta muntu wo kwihagarika igikombe. Ni match navuga izaba ikomeye, ariko nta kipe n'imwe isigaje ishobora kuba yahagarika ikipe ya Liverpool mu gutwara iyi Premier League. Ntawe bakompeta iki gikombe ni cya Liverpool. Ku rutonde rero Liverpool ni ikipe ya mbere ku mikino 25 ifite amanota 60. Ikipe ya kabiri ni Arsenal n'amanota 53, irarushwa na Liverpool amanota 7. Hanyuma Nottingham Forest ni iya kane, ya gatatu n'amanota 47. Man City ni iya kane n'amanota 48. Bournemouth ni iya gatanu n'amanota 43. Chelsea ni iya gatandatu n'amanota 43. Newcastle ni iya karindwi n'amanota 41. Fulham ni iya munane n'amanota 39. Ku mwanya wa 9 hari Aston Villa n'amanota 38. Ku mwanya wa 10 hari Brighton n'amanota 37. Brentford ni ya 11 n'amanota 38. Ku mwanya wa 12 hari Tottenham Hotspur, nyuma yo gutsinda Man U yahise imanuka ku mwanya wa 12 ivuye ku mwanya wa 15. Ikaba ifite amanota 30 ku mwanya wa 12. Crystal Palace ni ya 13 n'amanota 30, inganya na Tottenham Hotspur. Hanyuma ku mwanya wa 14 hari Everton nayo n'amanota 30, inganya n'aya makipe abiri ari imbere, Tottenham ndetse na Brentford na Crystal Palace. Hanyuma ku mwanya wa 15 hari ikipe y'ubukombe, ikipe ifite Champions League nyinshi, ikipe bita Manchester United n'amanota 29. Ku ikipe mwanya wa 16 hari West Ham United ifite amanota 27. Ku mwanya wa 17
hari Wolves n'amanota 19. Ku mwanya wa 18 hari Ipswich Town ifite amanota 17. Ku mwanya wa 19 hari Leicester City n'amanota 17. Ku mwanya wa 20 hari Southampton n'amanota 9. ngira ngo ngayo nguko ducishe amaso gatoya muri Saudi Pro League, turebe uko ibintu byifashe muri Saudi Pro League. ntago narebye cyane imikino y'iwabo kubera ikibazo cy'umwanya, ariko reka ducishe amaso turebe ngo bihagaze gute. Munyemerere gatoya turebe ukuntu byifashe muri Saudi Pro League. Dukomeze muri Saudi Pro League. Dukomeze muri Saudi Pro League. Muri Saudi Pro League ku itariki ejo bundi kuwa gatandatu hari habaye Al Wahda yari yatsinzwe ibitego 4 na Al Ittihad. Ikipe ya Al Ittihad yayitsinze ibitego 4 byose ku gitego kimwe. Hanyuma Al Lid yari yatsinzwe iwayo n'ikipe ya Al Faida ibitego 2 kuri kubusa. Nako ibitego 2 kuri kubusa yana. Hanyuma kwa gatandatu hari Al Wahda yari yakinye na Al Ittihad, yari yayitsinze. Ittihad yatsinze Al Wahda ibitego 2, ibitego 4 kuri kimwe. Hanyuma nashakaga kureba ikipe ya Cristiano Ronaldo Al Nassr uko bihagaze. Ndumva imaze iminsi ikinye, yari yakinye na Al Ahli Saudi, yayitsinze ibitego 3 kuri 2. Hanyuma ndebye uko urutonde ruhagaze, Al Ittihad yari iri ku mwanya wa mbere n'amanota 52. Ikipe ya Al Ahlal ifite amanota 48 ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu hari Al Nassr n'amanota 48, no kubangira rushwa n'ikipe ya kabiri amanota 4, ikarushwa n'ikipe ya mbere amanota 6. Hanyuma Al Qadsiya ifite amanota 48 ku mwanya wa 4, irayanganya na Al Nassr. Hanyuma ku mwanya wa gatanu hari Al Ahli Saudi n'amanota 38. Ku mwanya wa gatandatu hari Al-Shabab n'amanota 32. Ku mwanya wa karindwi hari Riyadh n'amanota 29. Ku mwanya wa munani hari At-Town n'amanota 27. Ku mwanya wa 9 hari ikipe bita Al Khalij n'amanota 27. Ku mwanya wa 10 hari Al Ittifaq n'amanota 25. Ku mwanya wa 11 hari Damak n'amanota 28. Ku mwanya wa 12 hari Akhrud n'amanota 22. Ku mwanya wa 13 hari Qurub n'amanota 20. Ku mwanya wa 14 hari Al Fayha n'amanota 19. Ku mwanya wa 15 hari Akhdud n'amanota 16. Ku mwanya wa 16 hari Al Lid n'amanota 18. Ku mwanya wa 17 hari Al Wahda n'amanota 13. Ku mwanya wa nyuma wa 18 hari ikipe ya Al Fatiha.
n'amanota 13. So tugaruke hano iwacu mu Rwanda cyangwa se mbanze muri La Liga, tuberebe uko muri La Liga byifashe, hanyuma duhise dukomerezaho hano mu Rwanda. Mu ijoro ryakeye hari Real Sociedad yari yagiye gusura ikipe ya Real Betis, byarangiye Real Betis iwayo itsinze ikipe ya Real Sociedad ibitego 3 ku busa. Hanyuma indi mikino iteganyijwe vuba ndubona ari uyu munsi, gusa ejo Mallorca nawe yakinye na Las Palmas, Mallorca itsinda Las Palmas ibitego 3-1, naho Valladolid yatsindiwe iwayo na Sevilla ibitego 4-0. Hanyuma Espanyol na Athletic Club baguye miswi ku bitego 1-1. Uyu munsi hari ikipe ya FC Barcelona irakira Rayo Vallecano, akamace karaba karyoshye ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Abari tayari muze kuba mwareba iyi match, ni match irabiryoshye, ni match irabimeze neza, ni match wakishimiye kureba. Ndakeka ko abakunzi ba Barcelona ari benshi, mube tayari. Hanyuma indi mikino iteganyijwe ku munsi wa 25 harateganyijwe Celta Vigo izaba yakiye Osasuna ku itariki 21. Ngira ngo imikino hari kamvugemo mike ikomeye. Las Palmas izaba yasuye Barcelona ku itariki 22. Valladolid izaba yagiye kwa Athletic Club ku itariki ya 23. Real Madrid izaba yagiye kwa Girona, izaba yakiriye Girona ku itariki 23. Nyemerere mvugiye ngiye kugira ngo twihute tuze hano iwacu mu Rwanda. Hano mu Rwanda Premier League yakomezaga, ikipe ya APR yatsinze AS Kigali bigoranye, imikino utari woroshe, ibitego 2-1. ngira ngo AS Kigali ni ikipe bisanzwe bizi ko ari ikipe igora APR FC, ni amakipe ajyananirana cyane. Rero mu mikino yarayibaye byarangiye APR itsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. ngira ngo ukuntu byagenze, hari icyo nshaka kubumvisha, hari ibyo abakinnyi batangaje. Match tugiye gukina tugitegura neza ku buryo umutoza yatubwiye uyu munsi APR yadutsinze turabyemeye. So next batura Rwanda abanyarwandakazi muravugana na Nyabugogo. Mbere tuanza gushima Imana ko byari bikomeye kabisa. Amanota tuyakuye hano mu Kijigo, ni mu Kijigo. Bakomeze badushigikire cyane kabisa ko igikombe tuzagitwara kabisa. Nashaka igikombe. Amagambo wapi? Perezida 10. Dufite perezida umwe. Nashaka igikombe. Kiraza mu bindi. Gombania goli sitake kuongea na mshabiki wa Gombania goli. Na muacha.
tuanza gushima Imana ko byari bikomeye kabisa. Ngira ngo murabyumva ukuntu ibintu byari bihagaze. Goma ni ya gori kweri. Abafana muranshimisha. So yarangiye kandi nizere ko mwakurikiranye imikino yose, nizere ko mumeze neza kandi kurusha uko nakabaye mbitekereza. Rero nshimiye mwe mwese mwagerageje gusharinga ndetse no gukora subscribe kuri iyi YouTube channel. Ngira ngo ni televiziyo yanyu, ni channel yanyu James TV2 Sport. Ngira ngo ni channel yanyu igerageza kuba yakora ibiganiro bibaha amakuru y'ingenzi, yaba uko imikino zagenze ndetse n'imikino iteganya kuba mu minsi iri imbere. Kubera Imana tuzajya tubagezaho ibiganiro live, uko mu kibuga byifashe, uko imikino imeze. Believable. Mugomba kubyizera kandi mugomba kudushyigikira kubera ko muri ab'agaciro cyane. Saba rero ngaho Imana ibarinde. Mbanje kubasuhuza mwe mwese mwakanze subscribe kuri James TV2 Sport Update News. Mbifuriza amahoro y'Imana ko yabana namwe. Uyu munsi ndaje ngo tuganire mu ncamake y'imikino yarayibaye niteganya kuba. Hari imikino yabaye muri Rwanda Premier League, hari imikino yabaye muri Premier League, n'imikino yabaye muri La Liga ndetse na Bundesliga, ndetse na Saudi Pro League. Naho turakomozayo gatoya twihuse mu minota mikeya kugira ngo tuze kugendana, ntagire amakuru namwe aducika, nkuko mbyifuza ko imikino yose yabaye niteganya kuba twayiganiraho. Nagira ngo tuze kuba twayiganiraho twihuse mu ncamake. Hari imikino yabaye guhera kuwa gatandatu. Ngira ngo munyemerere aba ariho duhera. Imikino yabaye kuwa gatandatu. Turahera ku ikipe ya Arsenal yakinye ejo kuko ikipe ya Arsenal niyo yakinye kuwa gatandatu, na Liverpool yakinye ku cyumweru, ndetse na Chelsea nayo yakinye kuwa gatandatu. Ngira ngo ayo makipe niyo tugiye kuganiraho, ndetse n'indi mikino iteganyije. Amakipe yabanje gukina yakinye muri iki cyumweru azakurikizaho ayahe makipe. Amakipe yashoje gute, bihagaze ku rutonde bisigaye bihagaze bite. Twihuse rero reka duhere kuwa gatandatu. Ikipe ya Leicester City yari yakiriye Arsenal. Uyu mukino Arsenal yatsinzemo ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Merino ku munota wa 81 n'umunota wa 87. Hanyuma kuwa gatandatu nanone hari indi mikino yabaye. Nyuma ya Arsenal hari hakurikiyeho umukino wa West Ham yakiragamo Brentford. Byarangiye Brentford itsinze West Ham igitego 1-0. Ngira ngo hanyuma hakurikiraho nanone ikipe ya Southampton yari yakiye Bournemouth. Bournemouth yatsindaga Southampton ibitego 3-1.
twihuse nanone ku wa gatandatu hakinnye Aston Villa yakiraga Ipswich Town, banganyije igitego 1-1. hanyuma ku wa gatandatu nanone Man City yakinaga na Newcastle, ubwo yatsindaga Newcastle ibitego 4-0. Ibitego 4 bya Man City, harimo igitego cya Ramos ku munota wa 19 n'uwa 24 ndetse n'umunota wa 33 yatsinzemo hat-trick, hanyuma n'igitego cya Mkate ku munota wa 84, ubwo birangira ari ibitego 4-0 by'ikipe ya Manchester City. Ngayo nguko ngira ngo ku wa gatandatu iyi niyo mikino yabyaye ibitego byinshi, niyo mukino wabonetsemo ibitego byinshi, kuko Chelsea yo yari yatsinzwe ibitego 3. ngira ngo uyu niwo mukino wabonetsemo ibitego byinshi ku wa gatandatu. hanyuma ku wa gatandatu nanone Fulham yari yakinnye na Nottingham Forest, ubwo Fulham yatsindaga Nottingham Forest ibitego 2-1. hanyuma Crystal Palace yari yakiriye ikipe ya Everton, ubwo yayitsindaga ibitego 2-1. hanyuma ku cyumweru Liverpool yari yakinnye na Wolves, yatsindwaga ibitego 2-1 na Liverpool, harimo igitego cya Mosala. Liverpool yatsinze Mosala, bivuze ko nawe aba yabonetsemo mu batsinze. So dukomeje, ikipe ya Tottenham Hotspur ejo yafashe ikipe ya Manchester United Diamond, yifata ku gakanu iranigagura, ikubita hasi, irazunguza, icira ingoda pe. Barwayi babiri umwanya wa 15 n'uwa 16 zahatanaga, byarangiye umurwayi umwe agaritse undi byarangiye agaritse undi murwayi. hanyuma ikipe ntagarutseho, Chelsea yari yakinye mbere, ngira ngo nari nabigarutseho, nari nabivuzeho ko yatsinzwe ibitego 3-0. ikipe yatsinzwe irushwa. Ubanga mu mateka ya Chelsea nareba umupira, ni ubwa mbere mbonye Chelsea itsindwa irushwa 100%, ahubwo ngewe mbona ibitego 3 byarabaye bikeya. Ibitego 3 byabaye bikeya bitewe n'uburyo bakinaga. Cole Palmer ngira ngo yahushizemo ibitego 2, ngira ngo Gusto nawe nuko, ni ibintu utamenya ngo byagenaga gute. Imikino yindi iteganyije rero ku itariki ya 19 twihuse, hari ikipe ya Aston Villa izaba yakiye ikipe ya Liverpool, hanyuma ku itariki 21 hari Leicester City na Brentford, ku itariki 22 hari Everton na Man United, hanyuma ku itariki 22 nanone hari Bournemouth na Wolves, ku itariki 22 hari Ipswich Town, ndetse izaba yakiriye ikipe y'umurwayi bita Tottenham Hotspur. Ku itariki ya 22 nanone hari Southampton izaba yakiriye Brighton, hanyuma ku itariki ya 22 Arsenal izaba yakiriye West Ham United, hanyuma nanone 22 hazaba hari Fulham na Crystal Palace, Aston Villa ku itariki ya 22 nabwo izaba yakiriye Chelsea Football Club, hanyuma ku itariki ya 23 ikipe ya Newcastle United izaba yakiriye ikipe ya Nottingham Forest, hanyuma Man City izaba yakiriye ikipe ya Liverpool. Nta muntu wo kwihagarika ku gikombe. Liverpool nta muntu wo kwihagarika igikombe. Ni match navuga izaba ikomeye, ariko nta kipe n'imwe isigaje ishobora kuba yahagarika ikipe ya Liverpool mu gutwara iyi Premier League. Ntawe bakompeta iki gikombe ni cya Liverpool. Ku rutonde rero Liverpool ni ikipe ya mbere ku mikino 25 ifite amanota 60. Ikipe ya kabiri ni Arsenal n'amanota 53, irarushwa na Liverpool amanota 7. hanyuma Nottingham Forest ni ya gatatu n'amanota 47. Man City ni ya 4
n'amanota 48. Bournemouth ni iya gatanu n'amanota 43. Chelsea ni iya gatandatu n'amanota 43. Newcastle ni iya karindwi n'amanota 41. Fulham ni iya munane n'amanota 39. Ku mwanya wa 9 hari Aston Villa n'amanota 38. Ku mwanya wa 10 hari Brighton n'amanota 37. Brentford ni ya 11 n'amanota 38. Ku mwanya wa 12 hari Tottenham Hotspur nyuma yo gutsinda Man U yahise imanuka ku mwanya wa 12 ivuye ku mwanya wa 15. Ikaba ifite amanota 30 ku mwanya wa 12. Crystal Palace ni ya 13 n'amanota 30 inganya na Tottenham Hotspur. Hanyuma ku mwanya wa 14 hari Everton nayo n'amanota 30 inganya n'aya makipe abiri ari imbere, Tottenham ndetse na Brentford na Crystal Palace. Hanyuma ku mwanya wa 15 hari ikipe y'ubukombe, ikipe ifite Champions League nyinshi, ikipe bita Manchester United n'amanota 29. Ku ikipe mwanya wa 16 hari West Ham United ifite amanota 27. Ku mwanya wa 17 hari Wolves n'amanota 19. Ku mwanya wa 18 hari Ipswich Town ifite amanota 17. Ku mwanya wa 19 hari Leicester City n'amanota 17. Ku mwanya wa 20 hari Southampton n'amanota 9. ngira ngo ngayo nguko ducishe amaso gatoya muri Saudi Pro League, turebe uko ibintu byifashe muri Saudi Pro League. ntago narebye cyane imikino y'iwabo kubera ikibazo cy'umwanya, ariko reka ducishe amaso turebe ngo bihagaze gute. Munyemerere gatoya turebe ukuntu byifashe muri Saudi Pro League. Dukomeze muri Saudi Pro League. Dukomeze muri Saudi Pro League. Muri Saudi Pro League ku itariki ejo bundi kuwa gatandatu hari habaye Al Wahda yari yatsinzwe ibitego 4 na Al Ittihad. Ikipe ya Al Ittihad yayitsinze ibitego 4 byose ku gitego kimwe. Hanyuma Al Lid yari yatsinzwe iwayo n'ikipe ya Al Faida ibitego 2 ku busa. Nako ibitego 2 ku busa yana. Hanyuma kwa gatandatu hari Al Wahda yari yakinye na Al Ittihad, yari yayitsinze. Ittihad yatsinze Al Wahda ibitego 2, ibitego 4 kuri kimwe. Hanyuma nashakaga kureba ikipe ya Cristiano Ronaldo Al Nassr uko bihagaze. Ndumva imaze iminsi ikinye, yari yakinye na Al Ahli Saudi, yayitsinze ibitego 3 kuri 2. Hanyuma ndebye uko urutonde ruhagaze, Al Ittihad yari iri ku mwanya wa mbere n'amanota 52. Ikipe ya Al Ahlal ifite amanota 48 ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu hari Al Nassr n'amanota 48, no kubangira rushwa n'ikipe ya kabiri amanota 4, ikarushwa n'ikipe ya mbere amanota 6. Hanyuma Al Qadsiya ifite amanota 48 ku mwanya wa kane,
irayanganya na Nasr. Hanyuma ku mwanya wa gatanu hari Al Ahli Saudi n'amanota 38. Ku mwanya wa gatandatu hari Al-Shabab n'amanota 32. Ku mwanya wa karindwi hari Riyadh n'amanota 29. Ku mwanya wa munani hari At-Taun n'amanota 27. Ku mwanya wa cyenda hari ikipe bita Al-Khalij n'amanota 27. Ku mwanya wa 10 hari Al-Ittifaq n'amanota 25. Ku mwanya wa 11 hari Damak n'amanota 28. Ku mwanya wa 12 hari Akhrud n'amanota 22. Ku mwanya wa 13 hari Qurub n'amanota 20. Ku mwanya wa 14 hari Al-Fayha n'amanota 19. Ku mwanya wa 15 hari Akhdud n'amanota 16. Ku mwanya wa 16 hari Al-Lid n'amanota 18. Ku mwanya wa 17 hari Al-Wahda n'amanota 13. Ku mwanya wa nyuma wa 18 hari ikipe ya Al-Fatiha n'amanota 13. So tugaruke hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se mbanze muri La Liga, tuberebe uko muri La Liga byifashe, hanyuma duhise dukomerezaho hano mu Rwanda. Mu ijoro ryakeye hari Real Sociedad yari yagiye gusura ikipe ya Real Betis, byarangiye Real Betis iwayo itsinze ikipe ya Real Sociedad ibitego 3 ku busa. Hanyuma indi mikino iteganyijwe vuba ndubona ari uyu munsi. Gusa ejo Mallorca nawe yakinye na Las Palmas, Mallorca itsinda Las Palmas ibitego 3-1, naho Valladolid yatsindiwe iwayo na Sevilla ibitego 4-0. Hanyuma Espanyol na Athletic Club baguye miswi ku bitego 1-1. Uyu munsi hari ikipe ya FC Barcelona irakira Rayo Vallecano, akamace karaba karyoshye ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Abari tayari muze kuba mwareba iyi match. Ni match irabiryoshye, ni match irabimeze neza, ni match wakishimiye kureba. Ndakeka ko abakunzi ba Barcelona ari benshi, mube tayari. Hanyuma indi mikino iteganyijwe ku munsi wa 25 harateganyijwe Celta Vigo izaba yakiye Osasuna ku itariki 21. Ngira ngo imikino hari kamvugemo mike ikomeye. Hari Las Palmas izaba yasuye Barcelona ku itariki 22. Valladolid izaba yagiye kwa Athletic Club ku itariki ya 23. Real Madrid izaba yagiye kwa Girona, izaba yakiriye Girona ku itariki 23. Nyemerere mvugiye ngiye kugira ngo twihute tuze hano iwacu mu Rwanda. Hano mu Rwanda Premier League yakomezaga. Ikipe ya APR yatsinze AS Kigali bigoranye